Gdje ste ljudi? Danas ćemo igrati Parkour Frenzy na Minecraftu. I ja i s njima. Ok. Ne. Odmah sam. I ja. Pa mi ćemo početi. Just kidding, nećete. Ok, što kaže? Only use mod turn day tonight. Don't cheat. Don't break any block. Army Alexis 5100. Okay. No, level 1, grass roll. O, ljudi. Ja nisam dobar u parkouru. You know? Ne. Znam da sam poznat. Ja mislim da to ne znam. Oh, yes! Okay. Ljudi, koliko je ovo dugo? Premalo. Previše. Eno cijela mapa. I koji je level 2? Kad pređem level 2 mapa. Okej. Ne! Nisam. Okej. Trčimo. Ne. Nikad neću pobjeć level 1. Kad meni teži level 1. Ni drugi parkour mapa ovdje je. Ovo je najteži level 1 od drugi parkour mapa. I ovo mu je, ja mislim, treća parkour mapa. Mi smo igrali previše parkour mapa, ali nismo snimali, nismo znali kako. I evo, probat ćemo sada. Ali mi smo probali sada i radi nam snimanje. Yes! I'm not a geek, I'm a gamer. To kaže na mom bratu ovom kanalu. I'm not a geek, I'm a gamer. A slika mu je piše Kerim. To je od mog brata YouTube kanal. Ljudi. Okej. Oj, koliko je ovo dugo? Nije puno. Ne. Idi nazad. Skoči. Okej. Okej, znači mi smo počeli tu i onda smo došli ovdje i ovdje i ovdje i ovdje i ovdje. Okej. Pazi se. Yes. Ne, što nisam pao na onaj blok. Okej, nije dobro. Loš sam. Ali bio sam. Nije loš. O! Ne! Mama nije ovdje. Ali rekla je smijem se igrati. I nima. Okej, znači mi ćemo početi. O!
Ne. Ljudi. Izgubi to. Hajdem probat na onu drugu. Izgleda malo teže. Ali probat ćemo. Pa jest izgledalo teže, ali probali smo. Nije dobro. Ok. Čekaj, da vidim nešto. Ok. Ok. 3, 4, sad. Skočio sam. Yes. Sam dobar. Šalim. Nisam najbolji u parkouru. Jedino kaže don't cheat, pa ja ne želim, ali ja sam htio. Ali nećemo. Ok. Parkour frenzy. Ti si težak, sam da znaš. 3, 2, 1. Yes. Dobro, ljudi. Ok. Šta je ovo? Kiša. Dobro je ova ženska napravila ovo, ali preteško je. Ne vidim od kiše, glupe. Yes! Ljudi? Ne! Bili smo baš blizu. Ćao ljudi. I subscribe-ajte. Ćao.